Alam itu misalnya kecepatan pun hekapot. Non puthot kirang tuji lagi jiri kindeng hawarame nani tom pansame tak catayan kirang dipansi tan pachinilo. Laban adundu cisik lekpen bidolanji hawarame lagi borjan hawarame nani tom pansame tan pachinilo cisik lekpen bidoji apan. Non kacepote ponji lake jiri kendeng hawaramai cepate deta na pura purutante pudhot kacisik mek kandidoji lake borjan Karbi ditang tong hawaramai. Jiri kendeng hawaramai cepate deta na pura purutante pudhot kacisik mek kandidoji lake borjan Karbi ditang tong hawaramai. Alang adun sutami kacisik mek kandidoji.
itu kalau diri kita hawara mai pen ngaji pati guna tu choro wala itu fancy kami non tutuat kasi pati pun tuji hawara memen lagi borjan hawara mai nari tu fancy kami dak chatayan ke ngaji fancy kan pachini lo laben adun tu chisik mai pen bidonan ji hawara mai amen lo lo biswanat hawara mai nari tu fancy kan pachini tu le lo Chisik mek pen di doji apa? Choro lo, diri kita kalau kita ngasong hawa mai kompa, puto, kecepatan kunci lagi, borjan kalau kita ngasong hawa mai, cepat jadi tak boleh berutang teh, puto, kecisik mek pen di doji lagi. Biswanat kalau kita ngasong hawara mai. Alam itu mah pantas ni kita sing nekar kita dia pantas tanpa tinggal. Rui boleh kalau non kita pakai ponji lagi. Borjan kalau kita ngasong hawara mai. Cepat dia tak boleh pulang nanti. Puthot kita sing nekar kita dia lagi. Biswanat kalau kita ngasong hawara mai. Alam itu kita ni Kajising mek pen di dunia pan bacini lah. Isi ke bacini lam tidak boleh lo. Ahawatin pen keran, jutang cepat kecil hona bang pula panabang dia tu. Nang itu DUMAHI KEKAN lo. Nang itu mamen setahap pelang itu nanti prabjin pen itu masih gitu. Maka lo tadi atau mulang itu mahawara men kepada dia pasti pan bacini lah. Rui boleh kalau ahawatin pen keran Jutang cepat kecil ho, DUMAHI KEKAN ujian, abang pula panabang dia tu, nanti tu mau lagi sih, ini tu mau setiap itu kalau nak hafal yang ikutan teh, prabjin dan ini tu kalau mau dia pasti tanpa sini lah.
Jurulo, Berjan Hawaramai Julkansani, Misenten, Kachipati Pontegapon, Monputuan Kimantuji Hawaramai, Laki Biswanan Hawaramai, Naritom Pansami, Chatayan Kimanji Pansi, Pampachilo. The Benatuntu, Kachising Mek Kidonanji, Laki Donkamukam Hawaramai, Naritom Pansami, Pampachilo, Chising Mek Kidonji Pansi, Pampachilo problem. Suruh Borjang Karbi Tangsong Hawaramai itu Hansame Non Putok Kacipati Pungsi lagi Biswanat Karbi Tangsong Hawaramai Alang itu mesti cepati Pungpo Biswanat Karbi Tangsong Hawaramai cepati dia tengah tidak perlu tangke Putok Kacising Mek Pendidoji lagi Dongka Mukam Karbi Tangsong Hawaramai Dongka Mukam Karbi Tangsong Hawaramai Atau misalnya kasing meter di dunia pasti tanpa sini non kasih pati ponji lagi
Bismanat Karbi kita langsung hawaramai. Bismanat Karbi kita langsung hawaramai seperti dia kena puluh tante. Puthot kasi singlet kan gedoji lagi. Dongkan Karbi kita langsung hawaramai. Alam itu tante kisih kan gedoji apa sih sampai sini lah.
Churolo, ana itu hello Biswanath hawarame pen ngejepati betul. Non putwat kejepati pempuji hawarame lagi. Dongka mukam hawarame. Nani dong pan same dak pongjayan kedang jipansi pan kecil. Laben putwat adun tu cisik nek pen kedonang ji lagi. Dumrang hawarame. Non kecepati ponji laki dongka mukam Karbi jutang atong hawaramai dongka mukam Karbi jutang atong hawaramai cepati det tengah hidup letante puthot kecising nek kan kedoji laki dumra Karbi jutang atong hawaramai alang itu kita kecising nek kedoji pansi thanda kinga rui duri tholo non kecepati ponji laki dongka mukam Karbi jutang atong hawaramai dongka mukam Karbi jutang atong hawaramai cepati det tengah hidup letante puthot kecising nek kan kedoji laki dumra Karbi jutang atong hawaramai alang itu kita kecising nek kedoji pansi thanda kinga non kecepati ponji laki dongka mukam Karbi jutang atong hawaramai dongka mukam Karbi jutang atong hawaramai cepati det tengah hidup letante puthot kecising nek kan kedoji laki dumra Karbi jutang atong hawaramai alang itu kita kecising nek kedoji pansi thanda kinga
Chorola, Dongkang Havarame Dongkang Mesenten Kachipati Pontegapo, Non-Putot Kachipati Pontuchi Havarame, lagi Dumrang Havarame. Dumrang Havarame, Nani Dongkang that Honja and Kuranji Pansi Pachimila. Labinaduntu Kachisik Nekten, Kidunanji, lagi Murigao Havarame, Arani Dongkang Pachimilo, Chisik Nekten Kidoji. A big thanks to the Dongkang KCS Zone for the performance. Next to perform up on stage is Dumra KCS Zone. This will be followed by Morigao KCS Zone. Namun itu melalui komando Dumra Karbi Jitana sama terang Havara Maitan Laban Puthot Morigao Karbi Jitana sama Havara Maitan sampai sisi ngeken gitu di pasti tanpa sini pun itu.
Chorolo, Dumra Havaramai Pansami, Putat, DUMAHI KEKAN Kacapatelo Elitum, Prekonoi Polake, Morigao Havaramai Nahitpe, Basim Monapor, Morigao Havaramai Apansi Apor Pipolo, Morigao Havaramai Chapati Der Panapit, Ilitulong Dotulang, Singhason Havaramai, Singhason Havaramai Pansami, Katsing Mek to the Doji Pansi Pachinigo. Singhason Havaramai Pen Chapati Ponderapit, Ilitulong Dotulang, Nilip Havaramai. Nilip Havaramai Pansami Katsing Mek to the Doji Pansi Pachinigo. Kasinon, Ilitulong Pekboloi Polake, Morigao Havaramai Hintan. Tapi isi kepentingan sila pahalo, pagkailangan doon akor ti Injil, atum ang sami nali tumdang si mohor na biji bulutang te asako helutset along pele mohor na pasan te Nepalsi atum ay litum adjust pati kangtung ang say atum han pabingtung bulutang te alang litum asap kasik sagdutset ti lasi alang litum han pabimbipin te nali litum asar pele mohor ay nasote make pagi si don malito non nito along Pagkulang ko lagi Morigao Havaramai Hinten, Morigao Havaramai Hinten seperti Ponderapi, Singhason Havaramai Hinten si, ini teman di kanan pakan ko.
Chorolo, Murigaon, Hawar Mahansami, Puthot Ilitum, Alonso Thorang, DUMAHI KEKAN Kecapatelong, Singhason Hawar Mai, Apan Sinong Apor Pupolo, Singhason Hawar Mai, Cipatidet dan Apilotante, Nilip Hawar Mai, Apan Sing Kecapit Ding dan Doji Pansi Peceligo, Lasonon Ilitum Pekolopo, Singhason Hawar Mai. Singhason Hawar Mai Cipatidet dan Apilotante, Nilip Hawar Mai itu Pansi Kecapit Making ke Doji Pansi Peceligo. Nilip Hawar Mai Cipatit Pondar Apilotante, Denarong Hawar Mai. Alalu tu Pansi Kecapit Making ke Doji Pansi Peceligo. Denarong Hawar Mai dat pen Apilotante, Dipumanja Hawar Mai Pansi Kecapit Making ke Doji Pansi Peceligo. Pasal itu, non itu melong ikan Cipati Bonji lagi, Singhason Hawar Mai. La pendera pit Nilip Hawar Mai Pansi Kecapit Making ke Doji Pansi Peceligo.
Kacuru Patirigo, Singason, Karbi kita yang kabar mai pantukan ni, barang suh hongga long, kecepat itu. Kan betul ni barang suh hongga long, jangan penting yang lagi. Minit Karbi kita yang kabar mai, karena ini pantukan ni, hongga longan cukup ni. So, a big thanks to the Singason KCS zone, and the next zone to perform up on stage is Minit KCS zone, which will be followed by Denalong KCS zone. Denalong के हमारा मैं फंक्शन में चिस्टिक में पेन किधर जी हम बच्चे की पहुंच गए चलो मार चलो चलो
Chorolo, Nilit, Hawaramai demonstrami, Puthorna Nilitum, Hekonoi Polake, Denerong Hawaramai. Denerong Hawaramai Bansanana Porbi Ponlo, Labanso, Dumahi Gikan, Patapatelo. Denerong Hawaramai, Sepati Ponera Pilitante, Dipu Manja, Hawaramai, Atumansi, Katsing Mektan Gedoji Pasipatinigo.
kami, Desember kecipati pon thegapot, non putot kecipati pon dia hawarame, lagi difu manja hawarame. Difu manja hawarame, nalitun pansami, dak hongja yang kita pansi tan bacunilo. Laban adun tu kecipik pen kidonanji, lagi tege langjun hawarame. Tege langjun hawarame, nalitun kami kecipik pen kidoji pansi tan bacunilo. Choriklo, denaro hawarame itu pasame, putot non itu temukan abangso DUMAHI KEKAN kejabate pon jilake difumanja hawarame hindansi non itu temukeno DUMAHI KEKAN kejabate kejabate pon ko putot sisik meken kido tunang jilake tekelangjun hawarame nasi tekelangjun hawarame itu pasame nalitum abangso cetayanu sisik meken kido pasi tan pacini pon ko. Ingin pikir hasil ket Karbi disuruh seorang aja pilih nithom kecok arani nabangso sing mera je kita lang non kita bom laki DUMAHI KEKAN kejabate nabangso DUMAHI KEKAN kejabate same kejabate aciti ma alam le bom lo nasi non nabangso DUMAHI KEKAN kejabate bonji laki dibu manja hawarame hin non DUMAHI KEKAN kejabate cepate polipo lapen putot sisik meken kita tunangji hawarame aden laki tekelangjun hawarame nasi alang untuk same sisik meken kita pasti tanpa cini poliklo. Tekelangjun pen putot sisik meken kita tunangji hawarame aden laki lang lokso hawarame putot lang pher hawarame putot fuloni hawarame putot difu government college hawarame Nasi, abangso DUMAHI KEKAN along kecipate pon pelang hawarame jong sidolang golongan penalitum hawarame nile tumlong prab jin penalitum nasi thogi pasi than pachimi poliklo tang de don mari tu marang itu melo dibu manja hawarame ahin penon DUMAHI KEKAN kecipate poliklo.
Churlo, alang itu halo, tifu manja hawara may pen, najipati gunito. Non putuat kachipati pontuji, laki, teke lanjun hawara may. Teke lanjun hawara may, nalitun pansami, da chatayan keranji pansi, chuling wila. Lapina tuntu, kachising may pen, tidonanji, laki lang lokso hawara may. Nalitun pansi, sitami ng chuling wilo, kachising may pen, tidoji pan. So the next participants we have is Tikelangjun KCS zone, which is going to be followed by Langlokso KCS zone. After Langlokso KCS zone, it will be followed by Difu Government College KCS zone, which is also going to be followed by Langper KCS zone. After Langper KCS zone, it is going to be followed by Puloni KCS zone. After Puloni KCS zone, it is going to be followed by Hamran KCS zone. So I would like to request all the KCS zones to please be ready near the senior drink stage. Thank you. Kalau sound operator, tapi sound engineer abang pun oleh tu dah istilah sound apa ikat masa soal sound ka adjust lagi saya dah check. Roy tu lepas lah sound operator abang pun oleh pan berajin dalam abang tu lost tu kiat itu doan papet di seperti curi rate lah. Dante alam itu hello, Tikelangjun hawara may hinte.
piket angki jun pri lati oh ya ho ri ho ya DUMAHI banget good di potan imprung bani puani be bani du silang me puaku we lati oh ya ho ri ho ya sampai Hosera banole ajo hai kedo makabe ajo hai kedo sila ke ajo hai hosera banole ajo hai kedo makabe ajo hai hosera banole ajo hai aku kijun lam dang lo lang leva oh dio ya dak bang non men so la ame ang so lang bang so lang bang oi Sampai hoi alang apa pi rong hang masa sampai hoi
Chorolo, Kekelangjun Karbi Jotang Asong Hawaramai Dumapa, Buthot, Kachepate Ponsi Laki, Langpher Karbi Jotang Asong Hawaramai, Alang itu mesti Cepate Ponpo, Langpher Karbi Jotang Asong Hawaramai Cepate Jatan Apilo Pulotan Te, Difu Government College, Karbi Jotang Asong Hawaramai Tumasdami Kachising Lekan Gidoja Pansin. Ladies and gentlemen, please welcome Langlokso KCS Joe, followed by Difu Government College KCS Joe. Non Kacipati Ponji Laki, Langlokso Karbi Jotang Asong Hawaramai. Langlokso Karbi Jotang Asong Hawaramai Cepate Detan Apilo Pulotan Te, Puthot Ka District Mekan Gedoji Laki, Difu Government College Karbi Jotang Asong Hawaramai. Alang itu Sutami Ka District Mekan Gedoji Pansin Hampasinila. Non Kacipate Ponji Laki, Langlokso Karbi Jotang Asong Hawaramai. Langlokso Karbi Jotang Asong Hawaramai Cepate Detan Apilo Pulotan Te, Puthot Ka District Mekan Gedoji Laki, Difu Government College Karbi Jotang Asong Hawaramai. Alang itu Sutami Ka District Mekan Gedoji Pansin Hampasinila.
lang lokso Karbi jutang song hawaramaya tumpan sitame puthop kachepati ponsi laki Difu Government College Karbi jutang song hawaramay Difu Government College Karbi jutang song hawaramay chepati detan apilo pulotang ke puthop kachesing hekpan gidoji laki lang pher Karbi jutang song hawaramay alang lidum sitame kachesing dingtan gidoji pansi thanpa chinilo Lasidanatum, mona pora that singer jeng aja tayo long kacipati pon bom laki DUMAHI KEKAN cipati pon bom lo. Lasinon hejong kacipati laki lang lokso hawaramay hingpen sa cipati lo. Lasinon putot alang itong cipati detpen. Labang sa DUMAHI KEKAN cipati pon tuji laki Difu Government College hawaramay. The oldest ethnic festival of India is back, spread across 500 acres of land, with more than 5,000 ethnic performers performing in 4 mega stages simultaneously, attracting more than lakhs of visitors from around the globe every year. Experience, enjoy, and learn the vibrant and vivid culture of the Karbi tribe. Welcome and be a part of the 49th edition of the Karbi Youth Festival, organized by the Karbi Cultural Society, starting from 15th to 19th of February 2023, to be held at the Karbi People's Hall, Tarlangso, Karbi Anglong, Assam, Kardong. The oldest ethnic festival of India is back, spread across 500 acres of land, with more than 5,000 ethnic performers performing in 4 mega stages simultaneously, attracting more than lakhs of visitors from around the globe every year. Experience Outdoor Bamboo Industry Bangso Outdoor Bamboo Industry long nang litum long ikji laki sofa set, table, bed, beling, hoton, high krung, flower stand, cup, tray pen danglok kapre son long ikji. Adim laki chingri berong dongkam mukam West Karbi Anglong. Klardaka chini je phan humri ignon 9957 767037 9957 775291 along. Humri ikta Outdoor Bamboo Industry along. Outdoor Bamboo Industry Bangso Outdoor Bamboo Industry along nang litum long ikji laki sofa set, table, bed, beling, hoton, high krung, flower stand, cup, tray pen danglok kapre son long ikji. Adim laki chingri berong dongkam mukam West Karbi Anglong. Klardaka chini je phan humri ignon 9957 767037 9957 775291 along. Humri ikta Outdoor Bamboo Industry along. Outdoor Bamboo
Chororo, Difu Government College, Karbi Tangasong Hawaramaya Tumpa, Puthot, Kasipate Ponji Laki, Lang Pair Karbi Tangasong Hawaramay, Lang Pair Karbi Tangasong Hawaramay, Jipate Depan Pilu Putante, Kasisik Hipan Gidoji Lake, Puluni Karbi Tangasong Hawaramay, Alang Tum Sitame Kasisik Dim Gidoji, Pansit Hampachinila. Lasidanatum, none of that singer ching at the dialogue at Chipati Pon Bom Lake, DUMAHI KEKAN Chipati Pon Bom, Lasinon Hedong at Chipati Lake, Fu Government College, Hawaramay Pensa Chipati Pon Lo, Lasinon Putot the Bangso Dialogue, DUMAHI KEKAN Chipati Pon Choji Lake, Lang Pair Hawaramay, Ahin Pensa Chipati Pon Po, Lasi Lang Pair Hawaramay, Nanatum Stanley, Chisiglo Putante Chatan, Nagapate Boga Jipan Sipachinilo. Laban na dun tuh kasi sigmek pen ke donang ji lagi fuluni hawaramay kasi nang itong kami dam jam ji pengada cetai anungan kang hopong ji apansi pachinilo lasi dong ato nono pola bangsa signer ji cetai lang itu DUMAHI KEKAN cepate cepon long pola ke lang pair hawaramay himpen.
Chorolo, Langter, Hawaramaipan, Hangato Mason Pengachipati Pontegapot. Putot, Labang so DUMAHI KEKAN, Labang so senior jing at a Thailand Chipati Pontuji Lake, Puloni, Hawaramai Himpensi Chipati Ponpon, Lesi Puloni, Hawaramai, little ones at Siglo, Pulutantela, Chataya Dungan, Hangapati Bogache Pansi, Pachinilo, Lapente Aduntu, Chipati Pontuji Lake, Hamren, Hawaramai, Lesi Hamren, Hawaramai, Manitum Sitami, Dam Donse Pelada, senior ching at Thailand Dungan Kang Hong Kong Pansi, Pachinilo. Lasi donatum nono porada kachipati bom laki DUMAHI KEKAN chipati bom bom lasi non labang so senior jeng at tailong chipati bom ji laki Puloni Hawaramai Himpensi chipati bom bom. Ladies and gentlemen, please welcome Puloni KCS Zone. Followed by we have Hamren KCS Zone. Isi kepacini, kumatne Hawaramai jangsi, labang so DUMAHI KEKAN chipati telang pulutangte, nangitong propsin penanitong Hawaramai, amen dadak aseketialo abohalong anatong amen ang chipiche pansi pachinila, ruitule todlo, kumatne Hawaramai jangsi kachipati chido, laban chipati telang pulutangte propsin penanitong Hawaramai amen dadak aseketialo abohalong anang chipiche pansi pachinila. And the next zone to be up on stage is Puloni KCS Zone, which will be followed by Hamren KCS Zone. Tangan tukot laban so ini tum hongja elong kerang kuji lagi Puloni Karbi jutang song Hawaramai pen tukot Hamren Karbi jutang song Hawaramai pen sila me chisik me pen kita juga si han pacini pon iklo. The oldest ethnic festival of India is back, spread across 500 acres of land, with more than 5,000 ethnic performers performing in 4 mega stages simultaneously, attracting more than lakhs of visitors from around the globe every year. Experience, enjoy, and learn the vibrant and vivid culture of the Karbi tribe. Welcome and be a part of the 49th edition of the Karbi Youth Festival, organized by the Karbi Cultural Society.
bung đây này áo là hol ta là bung hụt Chorolo, Puluni, Havaramai, Mesan Panga Chapatibang Tegapo. Let's see Putot. Nito tumalong amin ang ating pulutante kijutsi Havaramai do, laki Hamren Havaramai. Let's see Hamren Havaramai nang itong si Chisiklo pulutante ladag. Cheta ito nga nagapatibog Chepansi, Pachinilo. A lot of thanks to the Puloni KCS zone for their brilliant performance. And the last participating zone in the DUMAHI KEKAN Gachipate is Hamren KCS zone. Therefore, I inform Hamren KCS zone to get her up on stage. Tapi normally itu malang itu dengan opini, laban so Gachipate along, padusi Gachipate ponji ahabar. Plus donatum, pining hasengkan aparman, DUMAHI kan kecepati bang kalang letum mati Hamren Havaramai ahin kasi kijutsi lo, lesinon dabang so cetaya lo non cepati pon poloke Hamren Havaramai.
Chorolo, Hamren Karbi jutang hawaramai panstami. Lasi pini nithom kechok Karbi bisu rongaje non apor labangso senson sing tia chatailon DUMAHI KEKAN kachapati abang ke lapansi ripalik ceklo lasi DUMAHI KEKAN kachapati ripol pria prang bilitun kaching hon kang prung kang saya abang bubang di panili tum surove kangsi lasi halang itu panili mati nilitum Karbi jutang song lapen lord jutihin pen amen taram ipo haki hai swil rompi haki hai bugul teram haki hai lalu ronghang haki hai senson iti haki hai pi rensika katharpi lapen haki hai pi mirnim terang pi halang itum dohan panstami labangso DUMAHI KEKAN kangprung kang sailon nagacerap nagacetutu na ponulitum Karbi jutang song lapen lord jutihin pen suri akadom bajeriklo kadom. The oldest ethnic festival of India is back, spread across 500 acres of land, with more than 5,000 ethnic performers performing in 4 mega stages simultaneously, attracting more than lakhs of visitors from around the globe every year. Experience, enjoy, and learn the vibrant and vivid culture of the Karbi tribe. Welcome and be a part of the 49th edition of the Karbi Youth Festival, organized by the Karbi Cultural Society, starting from 15th to 19th of February 2023, to be held at the Karbi People's Hall, Tarlangso, Karbi Anglong, Assam, Kardom. The oldest ethnic festival of India is back, spread across 500 acres of land, with more than 5,000 ethnic performers performing in 4 mega stages simultaneously, attracting more than lakhs of visitors from around the globe every year. Experience, enjoy, and learn the vibrant and vivid culture of the Karbi tribe. Welcome and be a part of the 49th edition of the Karbi Youth Festival, organized by the Karbi Cultural Society, starting from 15th to 19th of February 2023, to be held at the Karbi People's Hall, Tarlangso, Karbi Anglong, Assam, Kardom.